neza cyane, nguyu neza cyane wa Niyomugabo Claude El Capitano. Nguyu neza cyane. Wow! Unbelievable! Unbelievable! What a moment! What a moment! Wow! Tayari rero ngiki gikombe. Tayari rero ngiki gikombe. Bakaba bakibashyikirije neza cyane. Wow! Bati happy happy. Niyomugabo Claude. Tayari arakibahereje bati ngiki gikombe. Wow! Ati bitatu. Ati ni bitatu. Ati ni bitatu. Wow! Niyomugabo ahita amutera isari. Uyu neto. Attention, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi. Dore ibyishimo, rimwe, kabiri, gatatu, kane. Bati aperitupa ndani. Bati aperitupa ndani. Terekamo none nini. Mama Dusi na El Capitano. Wow! Wabita Mama Dusi! CDS! Ati gira hino! Bati gira hino! Yitwa Byiringiro Jean Gilbert Kajeje. El Capitano. Wow! Dore ngikiri igikombe rero. Reka turebere neza cyane kabisa. Tayari Perezida w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda akaba yitwa Shema Ngoga Fabrice, akaba ashyigikirije igikombe. Yarabaki ngayo gukorera. Okay. Dore igikombe. Nanjye ahangaha Niyomugabo Claude akaba agishyikirije, agiye kukijyana. Okay. Ladies and gentlemen, nongeye kuba ikazanga kuri KPS Kigali Pere Stadium. Bayita APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Tayari rero bagenda bakubita ibihembo byabo, dore ngaba neza cyane kabisa. Wow! Mbega ibintu byiza rero. Abakinnyi batandukanye ndabona uwitwa Ronald Sekiganda, ndabonamo uwitwa Memerda wabaye meilleur joueur wa Sekafa Kagame Cup 2025.
hanyuma yitwa Aliou Souane super defender yahageze neza cyane kabisa. Mumwakire yitwa Bugingo Hakim arahari neza cyane kabisa. Hanyuma abandi mubarebe yitwa Hakizimana Adolphe, abandi bakinyi barahari neza cyane kabisa. Mumwakire yitwa Iraguha Haji, akaba yegukanye igikombe cye cya shampiyona mu buzima bwe. Iraguha Haji yegukanye igikombe cya shampiyona mu buzima bwe. Bamwita Jado Max Maya Big MC. Wamubonye neza cyane kabisa. Akazi capa reba, reka ngufate neza cyane maestro. Kwagiye Arasire Cristiano. Bamwita Jado Max Maya. Hanyuma rero amayinkoro muri ko rubaye rwinshi. Mujye mumwihangana mandi murabikora ndi umwe. Ntago mbasha kunetraliza neza cyane. Hanyuma rero abandi bakinyi batwaye igikombe cyabo kimwe. Mumwakire yitwa Byiringiro Jean Gilbert aka Kagege, yajambaye igitambaro cy'umukinyi. Kagege rebano kono kuma ira amba nabati ninge El Capitano kanje kumerana cyane Kagege abazu haridi utaza gusigana nakwerekanye. Byiringiro Jean Gilbert El Capitano, kapitani. Ngibi rero ni ibyishimo by'abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club. Yitwa Ruboneka Jean Bosco, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane. Tayari amaze kuba asesekara neza cyane. Akadicapa rebo. Ngaba rero nabakinnyi b'ikipe ya APR Football Club amagenda ameze neza cyane kabisa. Tayari rero dore ngaba neza cyane kabisa. Abakinnyi ba APR barimo baragenda babyina ngaba neza cyane kabisa. Dore ibyishimo Mamadusi wa Mamadusi. Okay, ladies and gentlemen, nongeye kuba ikazanga kuri KPS Kigali Pere Stadium. Bayita APR Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Imitutu. Tayari rero bagenda bakubita ibihembo byabo, dore ngaba neza cyane kabisa. Wow, mbega ibintu byiza rero. Abakinnyi batandukanye ndabona uwitwa Ronald Sekiganda, ndabonamo uwitwa Memerda wabaye meilleur joueur wa Sekafa Kagame Cup 2025. Hanyuma yitwa Aliou Souane super defender yahageze neza cyane kabisa. Mumwakire yitwa Bugingo Hakim arahari neza cyane kabisa. Hanyuma abandi mubarebe yitwa Hakizimana Adolphe, abandi bakinyi barahari neza cyane kabisa. Mumwakire yitwa Iraguha Haji, akaba yegukanye igikombe cye cya shampiyona mu buzima bwe. Iraguha Haji yegukanye igikombe cya